Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Ka Sports and Youth Subcommittee klapan long ka friendly match happening ka Langsning FC bar ka Amlarem SC ka bade ka lado ha ka World Giants champion Aljar Posan kani ka jingale ka long Hamadan League Shinglamin Ringside Football Ground Hadauki. Ya kani ka friendly match lapi do ba Henry Manor president ka World Giants ya owner and driver truck association blashim yak benta ko mukongsan. Ka jingale kai pedeng kini ki arken hon ka belong ka ba itnat bah bar ha ka bakut jong ka jingale kai ka Amlarem FC klapin liam ka Langsning FC de Laila North. Yaki gol na ka Amlarem FC layot heb do Marshall Nongrum ar gol por pedang hon shooting shi gol. Kinailam jong ka Sports and Youth Subcommittee klapin menaru bakan pelong ka first World Giants Junior Championship on the 16 football tournament Arajar Posan. Hakateo bakado jong urisau bakin pediang tang prat ligi team na kuway pakuwi ka than jong ke South ligi than ka World Giants ya borok kuway pat nagani ka lumpong kinjit lai pu arngut kinang ilakai batbit ban pha shaka side training center hanihu ngai kublai kerbang yai i chief guest badan muram jongi ibade i prolog bayajan bayait ba Henry Manar kublai sibun ibi chiang hishim ya kana ka longkor ban wan mentah kasngi ban ai ngi kita kajing kersan nagalyang jongi kerseng ni ai kublai ban ngi sungu yepi kamtam ni ai kublai yai guest of honor ide ima army lipon ide president senjuk jonggari jantia barakawai kublai sibun ma hakapor balengkot ngi khot yepi pi pediang ya kajing terwa jongi kerseng dengan ai kublai yai way i player i paunam jong kathang jongi ide Frankie Buam ide Premier footballer jong War Jantia kublai sibon chiang ide captain jong War Jantia 11 pilawan ra kenam hadu ba pelim ya ka rang jejet kede ka way ke tim ka baklan hang te hapo SPL kublai sibon chiang ya kijing amesim jong pi kijing tristam jong pi pilapan poy ya kathong pilawan ra ya kenam ya keburam jang gawan dia berak kawai. Don gu kini samlan banyalam yagi prasamla ikermen scam namar ngi kibreu ngi im daga jingkermen bat ngi don kam bat ngi yaisha. Tengah kermen scam kisamla boro aliang ongla ki badon hangne Langsning bat ka Amlarem Sport Club kibennya lek kai hakane football hakane madan football kinlong kisamla kiba tibriu tiblay garmen scam langba ka jingalam jongi samla kun samla jongi jongane ka thain bat langba jing organize jongi jong WJSU langam ta ki kun samla jongi garmen scam bakin kiar bakin light nagini ki kam auria jongane pertai habangi late segi doktor doktor advise yang berbor ban exercise. Pihak exercise nomor pi labun palat ke clean. Pihak exercise nomor pi duna calcium. Tangkit bok keduyang ini konsam la jongi ki bala. Don kasap kapong ban nyale ini ki sport. Kun ke football, kun cricket, kun ki basketball ter ki jingela kai. Ki badon kasap kapong. Kermen scam bakin light na kena exercise. Ban wan cimunta akan diga friendly match. Angta kamtam ya pi ki pajba ki wan bat kersan ban saki akan dilakukan kermen bapin nang am sim nang skmat. Ba kenang bakal lujas euro kanang 8 jam sakmat hakikam ba kadon temu kam bat tre te aku juga puar ngakap naik kublai yang try jong kan kamadan ki balai smopam takasni nang ta kan dilakai. But kumbang tip mamta kanega football kamdai tang ka jing lakai andre galong ka lat kamai yang igi noi lakai te ngakremen balumba kini gi jing lakai friendly match ne kumha kanega War Jantia
fast warjantia football tournament kabadang sidip longchen na Amlarem ngakemen bakin sami sibun ki klore yalakai nakatan jongi warjantia kiban yo mikmat lagi klub paper kamta masilong bat ya kajela bat kumjoro kiban yo mikmat hagi I League wat haka ISL